Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri bane bahize abandi. Ndibubasabe mukomeze mwicare tubanze duhamagare abo banyeshuri. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe kigufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean Dodier Iyakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira from Uganda. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu mwanya ni uwanyu. Murakoze. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe kigufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean Dodier Iyakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira. Thank you, Your Excellency. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare.
nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda mutarasubira mu byicaro byanyu hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri basoje amasomo umwanya ni uwanyu nyakubahwa perezida wa repubulika. Yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho bakurikizeho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ofisiye bashya kurebana iburyo n'ibumoso ofisiye bashya kwambikana amapeti akarasasi komeza
Karasas! Ofisiye Başap! Kuremere! Yurcanı Masap! Yan! Çırap! Abofisiye! Mumirong! abo mubona nyakubahwa perezida wa repubulika n'abofisiye barangije amasomo nk'aya mu bihugu by'inshuti bakaba binjiye mu karasisi kugira ngo barahire hamwe na bagenzi babo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Akarasas! Indahiro! Jewe ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Akarasas! Fugurop! Ara! Umwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya n'uwanyu nyakubahwa perezida.